No te ata pungi nei I whakawhiti atua I ngā uri o te arawa ki te mautere o Mokoia ki te whakanui I te mātahi o te tau Māori. He umu kohu, he karakia, he karanga I te tau hou te mahi. Kia te huri ake tātou. He tikanga nei no mua ai whakareora hi ana. Ki konei ki runga I tō tātou motu ki runga I te motu tapu a Tinirau no reira. He pai tēnei hei whakātu ki te iwi anei tētahi wāhi, anei pēr tētahi tirohanga hei whakanui I te tau hou Māori. E hara I te mea he āhuatanga hou tēnei ki a te arawa. E hara I te mea he āhuatanga hou te whakanui I a Matariki. Ki konei ki te motu tapu a Tinirau I nā rā, ko te wāhi nei, kei ko atura ko tāna ingoa ko Matariki. Ko te ingoa o tēnei wāhi e tūnei tātou ko Oruarangi, engari ko te wāhi kei ko atura ko Matariki tāna ingoa. Very privileged to be here today, and what a huge number of people here. And I just feel quiet and learning. It never stops, does it? Ko te painga ki au, ko whakarauora tia anotia nei āhuatanga ki roto o te takere o te aroa waka, ka mutu ki runga I tō tātou motu tapu a Mokoia. I ko te take o tēnei tūahu, tēnei momo tūahu he whata mō ngā kai e tuku nei hei koha I te hautapu ki a Matariki. Me Māori ngā karawhiunga o te New Year Māori I mua I tāna whakakaporei hanatanga a tē rātou. Ko tā tātou kaupapa I Mokoia I te rangi nei, he whāngai I ngā whetū I a Matariki, I a Waiti, I a Waitai, I a Waipunarangi, ururangi ngā whetū katoa. Ko te waimari o te ngākau, e hara I te mea I te rangi anake te whakamiharo I te whenua anō hoki I konei te tini me te mano ki te whakarangatira I te kaupapa.